Rũrũ nĩ rũĩ rwa Muoni rũrĩa rũrĩ mwena wa Emali kaunti-inĩ ya Makueni, harĩa andũ 7 maratherereirio nĩ mũiyũro wa maĩ makĩgeria gũkĩra hwaĩ-inĩ wa ira. Ũndũ ũrĩa ũtũmĩte aikari a matũũra Makavutha na Mutiambua gũikara hũgũrũrũ-inĩ cia rũĩ rũrũ kwa makĩria ma mathaa 10 metereire maĩ mahwe, gũkũ angĩ makĩrorera thutha wa andũ aya 7 gũthererio. Na thutha wa mĩhang'o ya gwethana na andũ aya 7 kwambĩkwo, rĩu mĩĩrĩ ya atatũ nĩ yonekanĩte kilomita 10 kuma harĩa maratherereirio, ĩrĩa nĩ ya atumia. Gũkũ mĩhang'o ĩgĩthiĩ na mbere ya gwethana na aciangiana, ũmwe wao arĩ mũndũrũme. Watu 3 miili zao zimetolewa. Mmoja amekuwa positively identified ambaye ni Mama Agnes Mwela Munyao, ambaye mwili yake ilipatikana Kikumini, sehemu ya Nguu Division, na mwili yake tayari imetolewa, imepelekwa mochari. Zile 2 ambazo zimepatikana karibu na Makindu, sehemu inaitwa Kaveta. Niliamka tu shughuli za kawaida kwenda kuangalia shamba, nione vile mvua imefanya ama maji kama imeingia. Sasa kufika kwa mto nikatamba tu kidogo, nikaenda nikakuta mahali kulikuwa na unyevu tu umewekwa na maji. Shauri maji ilikuwa nyingi kwa mto. Sasa kuangalia hivi nikaona tu kitu kimelala. Sasa nilipoangalia nikaangalia tu kwa uangalifu, nikaona ni mtu. Sikufanya lingine tu, nilimpikia chifu wa area. Kũringana na amwe arĩa mareyoneire mutino ũyũ ũkĩhanĩka, nĩ matarĩirie ũrĩa marageretie gũkania aya 7 gũkĩra, kuona maĩ mararĩ maingĩ. No marerana no megũkĩra kũrĩa andũ angĩ erĩ marahonokire gĩkuũ ciarera. Tuliangalia tuwasaidie, lakini wakakataa. Niliingia mara 2. Hiyo mara 2 sasa kuingia wakasema wao hawataki kusaidiwa. Nikauliza kwa nini? Hii maji itawasomba. Wakasema hapana. Sisi hataki kutolewa nini? Hataki kutolewa kafara. Maombi yetu kwa serikali, kama inawezekana waweze kutuwekea bridge hapa, waweze tukuwekea flyover, kwa sababu ukiangalia wananchi wengi sana wanafanya kazi pande hii ya soko na wanarudi pande hii. Mĩhang'o ya gwethana na mĩĩrĩ ĩno ĩratwarithio na mbere nĩ rũhonge rwa Mũtharaba Mũtune, ũnyitanĩri na rũhonge rwa kũhĩtana na mĩtino kaunti-inĩ ya Makueni. Na tunatarajia kwa sehemu zenye ziko chini hapa Lunguni unaweza uwezekano mkubwa wa kupata hizo miili zingine, kwa sababu maji yamekuwa chini. Gũkinyeria rĩu nĩ andũ 15 arĩa makuĩte kaunti-inĩ ino ya Makueni kũrũmĩrĩra mbura nene ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthandana, gũkũ aikari makĩheo mũkana wa gũkerera rũĩ-inĩ rũrũ. Hii maji iko na nguvu, na watu wakifanya mzaa nao angukie kwa hii mto, atajipata ameenda hata mbali, pengine hata atafika atiriva yenyewe. So ni vizuri wananchi waipukane na hii mito. Ikishanyesha lala ngambo ile, asubuhi yake fuka. Ngĩribotera Kameme TV, niĩ njĩtagwo Wangui wa Mũirũri.